Rayon Sports itsinze ibitego 4-1. We extremely happy. Turishimye cyane. We extremely happy. We are very happy. Kubera ko iyi yari match mpuzamahanga. Match mpuzamahanga twakinnye ya mbere na Young Africans. Ni ikipe yari yaje imeze neza, inahagaze neza, ni ikipe yo kuri level hejuru, ariko yari yaje no ku birori byacu. Byari byiza cyane kuyireba. Match yarangiye dutsinzwe. Hari deni twe turimo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports. Twe turimo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports deni by'umwenda w'ibitego 2. Twe turimo ku ikipe ya Young Africans. Tugomba gutsinda ibitego birenzeho gato kugira ngo twishyure umwenda twatanga kuri Stade Amahoro. Icyo nicyo cyari cyambere. Ariko nanone Rayon Sports ntago igiva ku bintu. We never say never. Kubera iki tutajya tuvuga ngo byarangiye. Twabuze ku munsi wa nyuma ibyangombwa bya Bintero. Ataka wari waje agomba kudufasha muri mwaka w'imikino. Birangira adasinye. Twagombaga kuzana rero Asman. Uyu ni umwataka uvuye i Burayi. Avuye i Burayi. Uyu mwataka yakinnye muri Turkiya. Yaciye muri Chypre. Yakinnye muri Libya. Yari igezwe ni Rayon Sports. Ntabwo bimufasha iminota 30 ngo yereke abanyarwanda ko ari umwataka wakinnye aho hose agiye atandukanye. Iyi ni akugwego tuzanye mu shampiyona. Ntekereza twagakwiye kuba turimo turabona abantu bazana amaturo menshi kuri Rayon Sports. Kubera ko uyu si umukinnyi wo gukina hano mu busanzwe. Ariko twaremeye turahendwa kugira ngo umukunzi w'ikipe ya Rayon Sports nuzajya uba afite ikibazo. Wowe niba gaze kwaka byanze hamagara Asman umubaza uti bikora bite, gaze yakagute, nabyo arabizi. Niba uri umukunzi w'ikipe ya Rayon Sports ukaba ufite ikipe ya volleyball fana mubaze ngo bakora service bate, nabyo arabizi Asman. Niba uri umukunzi w'ikipe ya Rayon Sports ukaba ufana na Patriot ukabona gutsinda panier byananiranye hamagara Asman mubaze ngo bigenda bite. Niba ufite ikibazo cy'imodoka yanze kwaka hamagara Asman mubaze ngo ibyo bintu bikora bite, byose arabizi. Uyu rero ni tukwisa ataka, numwataka ushoboye byose bitavuye bikina na kimwe. Iminota 7 yonyine yinje mu kibuga atsinze ibitego, birabona ko aba nabashyitsi mu Rwanda twubabashyitsi. Yagakwiye gukomereza akaba yanatsinda n'ibindi bitego byinshi byisumbuyeho, ariko ahisemo guhagarika kugira ngo adatera n'ubwoba tuzatangira kurisha. Ese ibi bitego 2 wabyita ngo iki? Ni ingwate ya 3 n'iya 4 abareba babonye muri banki. Umukunzi wese w'ikipe ya Rayon Sports ukeneye inguzanyo ya miliyoni 100. Fata video ya Inyarwanda, fata video y'abantu bose bafirimye kiriya gitego kiwe. Habi cyakufra ushatse wanashyiraho na kira yatsize cyo muri open play. Jana muri banki yari yose mukorana. Wowe nugenda gusa werekana iriya video kuva ku musekirite kugera ku mu manager, abo bantu bose barakwakira nk'umwami muri banki game yari yose. Ariko icyo mvuga noneho Forenganya yaje umwatakata ufite umwataka w'umunyarwanda witwa Yves yamimenyemo igitego kitaratsingwa no mu Rwanda, yatsindiza gatsintsino ataraba mu izamu. Kira gipo cyo kivuga iki ku mwataka w'umunyarwanda Hemana Yves rero ndamusaba imbabazi kubera ko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports n'abanyarwanda twese nabo twize tumuha agaciro. Ni nko kubona zahabu ukajya uyigereranya n'umuringa, bino bisanzwe. Zahabu iriya ni zahabu. Numwataka wabaye muri Rutsiro, ndamwihanganisha kubera amaze igihe kinini ari mu cyaro atarabona itara nk'iri rya Kigali. Umunsi umwe wonyine arigeze arikiniyeho. Brava! Umuzamu wa Vipers yatoraga umupira mu ncundura zingu igitego nticyagiyemo. Ni uburyo bwa mbere yarabonye facing umuzamu. 1 shot on target, 1 goal. Iyo nizo statistics. Kira gitego se cyo no gitera. Ni igitego gifata shampiyona y'u Rwanda kikayimura kikayizana kuri ranking. Nahuze ndimo ndavugana na ba Miki Junior n'abandi bantu batandukanye bo muri Tanzania. Bibazaga ngo how come muri shampiyona y'u Rwanda ashaka kuba bakina ikipe ifite umwataka gutsinda igitego kimeze kuri tutayibona ku rutonde. Arambwiye ati ubu twamaze kwandika inzandiko twebwe aba influencers n'abantu bavugana n'abantu muri kamp. Iyi shampiyona y'u Rwanda y'uyu mwaka igomba gutangira kujya ku rutonde rw'izindi shampiyona gatangira kaganirwaho. Ariko iyo nayo nkayongeraho turamenyesha na Premier League yo mu Bwongereza. Ikipe yari yose yabitari tayari bayisezerere. Nabonye za West Ham zaratangiye nabi nubwo nabonye atsinze match imwe ejo bundi. Manchester United ndabona iri gutsinda bigoranye. Arsenal yanjye
ndimo ndayibona ejo yakinnye match mbi cyane na Liverpool ikipe bari buze ko muri territoire bayisezerere Rayon Sport twiteguye kujyayo. Hanyuma ku munsi waje witwa KNC president wa Gasogi yaravuze ngo equipe ya Rayon Sport yagakwiye kujya ku mwanya wa gatatu atariko nani ukwiye ati birashoboka ko yaza no ku mwanya wa kane yawubura ati Rayon Sport ifite ibibazo mu bugeranye n'abakinnyi Swadi ati bagura umukinnyi bakawusanga aragiye ira statement wayivuga icyo sa Alex Ferguson na Jose Mourinho reka mvuge cyane kuri Jose Mourinho niwe watsindagiye icyo kintu bakomoje ku ijambo rikomeye ngiye gukoresha sindi buze kumuganiraho. Umupira w'amaguru wahuye n'icyorezo gikomeye cyane hariyo siporo buri muntu wese atanga ibitekerezo. Umupira w'amaguru wahuye n'icyorezo umupira w'amaguru